मकपो अहानबमक्तदा तोंग्रम ओमिताना तरामनोकचरी हौजिक मरुब पाउसिंग पिजरी पहलगामदा टेररिस्ट सिंगना अटैक चथदुना मियोय कया हातखिबा मतमददे इंडिया लैंगाकना पाकिस्तानदा लैबा टेररिस्ट सिंगी लैफमदा बोम अमदे मिसाइल कापसिनदुना ऑपरेशन चथखि अदुगा चाही अहुम हेलक्लबा मणिपुर की इरांग असे लोइसिनबगी पॉलिटिकल विल लैतबगी मरम करिनो हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना नुंगनांगबा फोंदुरक्ली कुमजा लिस्टिंग अमगा चमापन मरिफुतरा माथोगी मे कुन माथोई ngasi numit aduda matam aduge Prime Minister Rajiv Gandhi terrorist singna human suicide bomb plan tawduna hatokhiba thodok adu ningsingduna pangthokhiba kunthra manga suba anti terrorism day ki thoramda wafam asi mahakna phongdokhibani Manipur Pradesh Congress Committee na sillaga BT Road ta leiba Congress Bhavan da pangthokhiba thoram aduga mari leinana mahakna hai kumza lisingani kulhumdoigi me ahumdage chatharakhiba लैबा की इरांग असे हौजिक चही अहुम हेनख्रे मराल लैजदबा मियोय कया अमा सीख्रे कया अमना थीब खंगदना मांगख्रे मखाताना मियोय कया अमसु हातपा लेप्ट्री असिगुंबा टेररिज्म गे थवंग असे चथरकपा चही अहुम हेलबा फाउबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना वारोइशिन अमा पुरकपा ngamdana ngasi फाउबा लेरी इरांग असे तसेंगना लोइशिनबा ngamdrabara natraga लोइशिनदना थमलिब्रा हाइबसे अचौबा वाहंग अमने Prime Minister Narendra Modi na India ge mafam amatada terrorism ge thawong chatharak lagade madu khangduna lairoi chapchana paukhum pigani haina makhopong na lauri aduga Manipur da chatharakli ba terrorism ge thawong kaya asina khangshin usinadana laithokli Manipur da terrorism ge thawong ase free tharabra Manipur ase India ge state ama natrabra haina mahakna pendaba wafam kaya phongdokhi Military army crackdown tawna even thangnaba yungnon karonaba country da wawa terrorism gi moigi lot farm shelter mafam du wawa thugai na tawi adu Manipur da kari taw yeng leino ba Manipur se akhoi terrorist na chathar eba thawong chahi mari hena chathar abase hujik phoba kumai yeng na leibi se masidani Manipur gi praja singna hujik iho kaya from different circle dagi hojik community mayam ima event sing mayam hawrokna chathari base masi akoi masi condemn tawi aduna akoi gi side tagi maruina bharat sarkar yengna leiriba hojik tawi base masi akoi strongly condemn tawi aduna hojik Manipur da chahi mari hana chathari base ngasi gi palan haibadare Shri Rajiv Gandhi ji gi kunthra mangarak suba laikhidabagi numit haibadare terrorism na तौरगा हाथखिबा एंटी टेररिज्म डे से मसिगदि यामना रिलेवेबल ओइरे हाइदना कोइ वाफम प्रचि थमजबनि।